کٲشرٮ۪ن معروٗف گلوکارن ہُنٛد فورم تشکیل دِنہٕ ییٚمیُک ناو چھُ کشمیری صوفی گلوکار فورم یعنی کٲشُر صوفی گلوکار فورم یتھ منٛز واریاہو دیٖریٖن تہٕ جوان سال گلوکارو شموٗلیت کٔر امیُک صدر آو بیت فاقہِ راے جناب عبدالرشید حافظ صٲب مقرر کرنہٕ نائب صدر محمد عبداللہ شاخساز خزانچی گلدار احمد میٖر تہٕ جنرل سیکرٹری عبدالغفار کانہیمی مقرر کرنہٕ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بہٕ ناچیز عبدالغفار کانہیمی چھُس تۄہہِ کُن مُخٲطب سپدان یہِ وننہٕ خٲطرٕ زِ حال حالٕے آو کٲشرٮ۪ن معروٗف گلوکارن ہُنٛد فورم تشکیل دِنہٕ ییٚمیُک ناو چھُ کشمیری صوفی گلوکار فورم یعنی کٲشُر صوفی گلوکار فورم یتھ منٛز واریاہو دیٖریٖن تہٕ جوان سال گلوکارو شموٗلیت کٔر امیُک صدر آو بیت فاقہِ راے جناب عبدالرشید حافظ صٲب مقرر کرنہٕ نائب صدر محمد عبداللہ شاخساز خزانچی گلدار احمد میٖر تہٕ جنرل سیکرٹری عبدالغفار کانہیمی مقرر کرنہٕ یِم باقٕے عہدٕدار چھِ تِمن ہُنٛد ناو یِیہِ دوٚیمِس اعلانس منٛز کرنہٕ اتھ فورمس منٛز یِیہِ سارنٕے دیٖریٖنہٕ کیو جوان سال فنکارن برابر حق دِنہٕ یہِ آسہِ اکھ وسیع پلیٹ فارم تِمن تمام لوٗکن یِم صوفیت تہٕ صوفی موسیقی ہٕنٛدۍ شوقیٖن چھِ تِمن چھِ اطلاع یِوان دِنہٕ زِ یِنہٕ والٮ۪ن صوفی پروگرامن منٛز شموٗلیت کرنہٕ خٲطرٕ آسہِ سون فورم آیتن سٲنۍ درواز آسن یلہٕ یوٚدوَے تِمن اسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ آسہِ کرُن تمہِ خٲطرٕ چھُ ٹیلیفون نمبر 9419078748 بہٕ چھُس تِمن سارنٕے گلوکارن فنکارن تہٕ دوستن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار یِمو یہِ فورم تشکیل دِنس منٛز پنٕنۍ ماے تہٕ پنُن دٔستہِ تعاوُن پیش تھوو السلام علیکم